වගතුන් ගෙනස් දීමෙන්ට Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hazir wadan tibbevi emeha nuswerin algun gadu assomu adi manzaru ballawum gendawa emeha divehi lobati rayatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nuswerin ge baddalu man hazir wadan tibbevi emeha befunna waran class rika mak shukur dannawa khasawa nuswerin bagutu huskura wadan devik mattaka nuswerinna khasa shukur dannawa. Miedu algon Abdul Nazim Ibrahim Health Ministry hingumuge zimmaya havalu veri mege haysiyatun algonda mi fursat libumaki algonda libe warabudu ufalikam gastannawa mi baddalumuga algonda Ali Alwalani Rais Dr. Muhammad Muizge administration health sector kuriya gendiyuma mivi 16 warakam masdu hoge terega kurai furi bay masaketta kasha adi kuriya reef hori bay kantat hoge macha amuko divehi rayituna adi khasako divehi nusirena bidennavi kankama guligen bay maulumat hissa kurma adi algondu tibefuna hissa kura maulumat takaffahu tibefulunge sual taka jawab dinuma bes wagut kolen heda qur'ana mi baddalwun reifay gotun algon men kuriya gendani gagandaka gadiyen haru we have gina befuna fursat dinuma sha wagutan ihtiram kurumuge gotun komme nusweriyaka desuwalu kurumuge fursatu den algondu visnagen huri wahaka westannawa kude weshakene furihama sihatega lehetewmaki hasniyumai duleho abadiye libumavre bodu niyumate evs qawmaka nonna efada abadiyaki bidennavi duleho abadiyaki qawmege emme bodu rausul malusme en kamun baliwumuge kurin balitakun rakkaterwe tibuma bali vejje halategga besorwage nizamu lui fasehgotegga hama jifa otomaki komme qawmegga bes nuhanume iskande kame rais Dr. Muhammad Muizge administration ge sihi siyasatta battam wefawani midennevi magandu de fundamentals ke matiga baliwumuge kurin balitakun rakkaterwe tibuma bali vejje halategga besfarwage nizama samalu kandeve nizamegge terega algondu tebefuna fartam hissa kolla kuru presentation ga algondu magandu ke de tinen hatare faskamaka adi alwalana ei sihi khidmai fula kurumuge gotun kurai furi bay masakettaka am sihhatu rakatri kuran kurai furi kantataka sihi dairaya mihun bina kurma mihun tamrin kurma kurai furi bay masakettaka adi governance hardana kurum nota legal reforms adi umrani taraqi kuriyaru mattaka kurai furi masakke fartam kame gotu galgon me balalani khidmai fula kurma algon menna hingi furi bay muhim harakayataka engedan wane fadai sahi nizam rajyege rayatuna sahi nizam ge tere base farwa for kodinumuga me administration kurawun emme muhim ekkamaki air ambulance ge khidmai dihe rajya taaruf kurum betwedi aharu maachmu ge terege mi farwa masakkata miedu gina guna kuriyarun take libifave waragina dihe rayitune midennavi khidmatuge beenum wani hifafa waragina ailataka mi khidmatuge sababun lui faseha hinhama jehun libifawa kan algon faha kura mi khidma itura taraqi ko fla kurmaki mi sarkaruge war vesbodu amaze me kamangan emme bodu ganjumaki mi beenum wa ekashigen wa fannu eri mi hun tamrin kurum umaiku Maldives National University aguligen mi daira ga mi hun tamrin kurum wasaketeke feshoma miharu nimi social council ge huddalibi nimmun tanimi emasaketan algon me medani kuramu kankan refa igota tartibomun daanama emme avhadden miyanna mi haruge fahukolu hulwala kostoge terega mi daira gule kostan himenigen dan mi daira mi hun tamrin kurum ge natija ka vegen dani miharu debe khidmetta mi avre rangol femburuga devemun diu se hidaira ge baragina kankamaki khasu tamrin taka guli lame fahuri kame umaiku
e daira kan khaso mihun hodumaki ekan kan angal kurumattaka war bes muhim kam galgon mendeke devana kam egotun algon faha kollam beenumani israbbe hinnan khaso kuravigen haftaako deduho eter hashige OPD ge khidmai IGMH nuni Dharmamant hospital ga kuriya gendeve adi muhim kam egotun algon faha kollam beenum divi rajyega rais Dr. Muhammad Muiz ge administration feshunairu laboratory ge khidmai nulibuai haiddiha rashuga point of care ge khidmai levi amuko mihum mi amu dirulumuge kuranjhe testan hedumuge fursata wani fahivefa adi mi nizamge tereng den hede testan hedumattaka carry bodati health facilities of ge beenum hifa e testan hedumuge fursatu devena nizamen algonmen wani battan koffa sihi khidmai fula kurumge tereng den kurabun anikamaki dialysis ge khidmai fula kurumge khas program feshigen kuriya gendiu egoton shaviyanatol gaafali fatol adi hali fi honduga dadi faham wani dialysis ge khidmai feshifa adi kuriyan wai mahen nuni dolmahen ha duhoge terega ituru de atolo gaves ituru detane gaves mi khidmai feshigen dane adi maaleya hulmaale gaves mi khidmai itura fulawigen dane adi algon menge program den huri baki atolo takabes e program nimenden rayituna dimay fa masaliya ekashigen walu halle limenden kuriya gendeben mi sarkaru ge muhim siyasataki talsimiya kudinge hospital ge wahaka ingeto ekama algon menge contractor asoy kuravi EPC agreement ge asoy kuravi emasakatenge ba kuriyadde miharu drawing tan hedi e drawing taka ebbas wewen halataka diumattaka mashwarata wara barage ba kuriya gendeve algon ge ummidaki mikantatta rangala kuriyad nanama malastake miharu ge terega memasakatuge amali masakai feshigen diu khidmai furakulumga atol terega ya adi khasako vilimalega ule rayitun datuge kantatta hoga maale annan jeheti ekam bodun utumayku vilimalega datuge khidmai feshi adi bain atolta hoge hentantanuge datuge khidmai feshifa wakan algon faha kura khidmai tan upgrade kurume gotun x-ray khidmai ta digitize ko bain atolta hoge bakuriya gendeve adi scan ge khidmai 4D scan ultrasound ge khidmai deve fembara bain atolta hoge health facilities hoge khidmai upgrade kurei fabe wara muhim kame gotu galgon faha kollam beno ekamaki ra ungufaru regional hospital ga MRI machine ge khidmai MRI ge khidmai devem feshifaun ra ungufaraki mi administration regional hospital mi tertiary fember ge hospital gota taraqi kuran nimma fawa regional hospital tawotere en hospital ekama guligen hadanje plan tan hada emasakket feshmatta ka algon men wanje huriha tayyarita mi wani vefa warang abha ekama gule construction masakket kurma kumwanya ka hawal kurabigen dan first regional hospital ga specialist naiku dedam faliya khidmat dem wani media haro feshifa ege sababun khidmen hodan anna farayataka OPD ga dedam faliya khidme libigen dan intizam miharo wani hamajifa ingwedan wan faden hulmale hospital tertiary member badal kurumge masruge tereng hulmale hospital ga ICU adi NICU ge khidme miharo wani feshifa adi ituru operation theater complex service ituru kuravi e khidme miharo dewamunge badde dive rayitunge emek bodo ek kambodo me kamga wefai fertility center qaim kurumge masakai Dharmamant hospital ga qaim kuraygen e khidme miharo kuriya dawah ke stannama ei rayitun waragina duhu kuri intizare adi hemayako asandage nizamuge tereng mi khidmatuge beswarwage kankan hamajifa utumaki rayituna libigendia nuhan me boduye asandage dashun medical checkup hedman hibwar dinuma adi hile asandage dharun kodde kame gotuge medical checkup ge khidme ves miharo kuriya gende wah kalgon dannama pf algon mi baladani amusihatu rakkateri kurma kurai fori bay muhim kantat hoge macha emme muhim ekame gotuga service kadir khidmet de national mental health helpline qaim kuravigen ege khidmai wargina rayituna miharo dewamunge badde inge wadannon fadein mental health ge masaleki duniyege ehni hen qawm tahke fadein divihe rajyege rayitum ves kambodwa masale eya gina guna hallu take benum wafa masale gina gonjehun take ves uri masale vesme maakum ikamun aragatum taka kuranje masaketta ves uri wahaka dannawa algon kurin danna bihen health nizam ge emme muhim ekkamaki baliwumuge kurin balitakun rakkatere timattaka kuranje masakai egoton primary health care ge nizam huriha atolaka fula kurmaki mi administration ge wara muhim waude egoton vetwediya aharu bayin atolta hoga me masakai feshi miharos bayin atolta hoga me masakai ba kuriya gendebe algon menge amazaki
මියහරු නිමේරු හුරියා අතුලක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් රෝල් අවුට් කරවිගෙන් දියු තිබේෆලුම් වර ෆරිත එම් මවුදුවකි වේපා ඊ සිංගරේටුගේ වාහක මාගින වාහක තකෙන් අල්ගොන්ඩ ඒක දක්කා ගන්න තියමු ඒක පොඩති කුරියරුන් තකෙන් අල්ගොන්ඩ මෙන්න ලිබි රයිතුම් වර බලාගන්න මුහිම් නිම්මෙම කමුගේ ගොතග මිමස්සල වනි වෙෆා මිකමුග දෙමිතිවම කී වර මුහිම් කමේ රයිතුන්ගේ එබ්බාරදුමා හුරියා බේෆලුන්ගේ engagement mikamga libijjakamga waanama mikamga sababun divehi rayitun health sector health algonmenna wazan nukure fada ginuguna faida teke libena kami shakken ekkamannu mi dirasatakun fennanguri hagigate dafara campaign ga namuga kudakudin nay furawar kudin dumfatum dumfatige istimal durukurumattaka HPM bani campaign fashaf ingi wedan wane faden dumfatun duruheli umattaka cessation klinik tan hingumaki rais मी एडमिनिस्ट्रेशन के रईस डॉक्टर मोहम्मद मुई एडमिनिस्ट्रेशन के वरम मुहिम सियासत उमाय को राज्य के हुरिया हेल्थ फैसिलिटीज थकेगा दुमफत के इस्तेमाल दुरुमट्टका बेणुबा मीहुन सिजेशन क्लिनिक मसके मिहारो हिंगे मुंगेंदे तफात मल्टी स्पेशलिटी कैंप तंग अतुल तरेगा वाणी हिंगिफा अदि हमें आम से हत रखा तो कुरमगतुन कुरेफा हुरी अने मसके थोगे तरेगा स्कूल दरिवरुन अदि आम फरायत थैलेसीमिया या स्क्रीन कुरमगे मसके कुरिंग हुट्टिफाई मसकते वर बार स्पीड एग्गा वेत विद्याहारो हिंगिफावे अदि थैलेसीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम तवस मुली राज्यगा अल्गुन में कुरिय गेंदम थैलेसीमिया बाइंग हालत होगा कशोर कुरमट्टका हदंजे DNA टेस्ट की कुरिंग रयितुं अमिल्ले हेद कोगें कुरमुंदिया कमे एन्नमस मिहारो आसंदा निजाम गे तेरें मी टेस्ट हेदेनगे वनी कशोर वेफा अदि हमेयाको अल्गुन मेंगे थैलेसीमिया सेंटरगा मी निजाम कायम कुरुमगे मसके वर बारे बकुरियदे इराद कुरविया वरंग वह एकन तंफिस कुरविगन दाने इंगे डानवाने मी दिव्य राज्य के फाइलेरिया के मसले दिमाई मी वेत विद्या हरगे तेरे फाइलेरिया केस दिमाविगे या गुलिगे अलंचे फियोर तंगला कुरंजे स्क्रीन ता कुरवि एकशिगे बहल्दे होदि फाबे अलगन कुरिन देन विहें दिव्य राज्य के सही दायरा मीहन तमरेन कुरमकी वर विस इसका देन जेफा वाकमे दिव्य राज्य के सही दायरा के मसे कुरवा वरगिना बेफुलनकी एक्सपेट्रिएट्स अलगुनमेन दिमाफावा गोंजेहुन तहुतरगे वर बोड एक गोंजेहुमक वनी वर फ्रीक्वेंट को नोने आम को टर्नओवर हाईवे फावुं अन्न नरुहुन्ना डॉक्टरुं गिन दुहु अलगुनमेंगे निजाम गे तेरेगा नुतिबि एहन दायरा तकद्दा दियु उमायको मीहुन तमरीन कुरमकी वर मुहिम कमे अलगुन वरं फदाक फाहा कुर वेत विदि आहारो दिह राज्य के प्रथम डॉक्टर्स बैच MNU के मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट वी अदि मिहारो हेम बेचे ग्रेजुएट गेन दाने अदि हमें को ए बेफलुंगे ए दरिवरुंगे इंटर्नशिप के मसकें IGMH का कुरियंगे बदे वेत विदि आहारो अड्ढिय दे दरिवरका MBBS के इंटर्नशिप फुर्सत बांग्लादेश मिनिस्ट्री मेदवेर को फॉरेन मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री या गुलिगे होदा देफावे अदि अलगुन फाहा कोल्लम बेनु मिहारवेस बायर कुदिन ए फुर्सत बेनुम वातीवे कुरवण मसक्कतुं इतुरु फर्स्ट यूनिवर्सिटी यकुं अलगुन में नवनी ए फुर्सत लिबिफा ए फुर्सत तक कुदिम मिहारो अप्लाई कुरमुं ए बगेंदा वाकस्तन्नम कुदिन अप्लाई कुरा वरकुं अलगुन में ए निजाम गे तेरें ए फुर्सत कुदिन दरिवरुन फहिको देविगंदान तंफीज कुरम फशाफावा बाय मुहिम कानून ता निजाम हरदना वमुगा मी गवर्नेंस हरदना वमकी वरवस मुहिम कमे एगोतुं अलगुन फाहा कोल्लम बेनु काबोतकति रक्कातिर कुरुम कानूना वेक्टर कंट्रोल कुरुमा बे कवायदा दुमफै कंट्रोल कुरुमा बे आम कानूना मसक्कतुगे माहदुगा सलामता सही रक्कातिर कम कानून वनी वजूद कुरैफा सही खिदमत दिनुमा कानून प्रिवेंटिव हेल्थ के आगे इस्लाह वनी गनेफा अदि फैबर फद मसक्के कुरा तंतनुगा हुन्नंजे सही रक्कातिर कम मिंगण तका बे कवायदस आम कुरैफा तंफिस कुरम बदे उमरानी तरक्की की सही खिदमत फला कुरुमगा वरवस मुहिम कमे अदि खास को अलगुन में राज्य के वरगिना रशुगे हेल्थ फैसिलिटीज ता हेल्थ सेंटर ता हॉस्पिटल तो होगा वरबोडंग इमारत के मरामत शा नोंत इराम इमारत के एक्सटेंशन वनी बेनुवेफा एतंतम बोडु कोग्गें नूनी इतर मरामत कोग्गें मेनुवी इतर खिदमत तंग इतनुगा फुला नुकुरवे हालत बै तंतनुगे हालत गोस्फा वाकमस फहा कुरा उमायकु उमरानी तरक्की के वरबिया बोड मशरूए रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ के एडमिनिस्ट्रेशन मिहारो कुरियंगे बगेंदवा खासकों अथोरितरिया अमाज कुरविगे गिना हेल्थ सेंटर तक हॉस्पिटल तक इमारत कुरुमगे वाहक कॉन्ट्रैक्ट तक सोई कुरुमुंदा वाहक तिबेफुन वाणी मीडिया अडवस्वाफ कैंसर बजन खास हॉस्पिटल कायम कुरुमकी सरकार के वरबस बोड उम्मीदे
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎಹಿ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಫಾಯ್ ಮಸಕತೆಮಿ ಎಹುರಿಹಾ ಲಿಯಕಿಯೊಂತಗೆ ಹಮಜಿಹುಮಾಕು එකම වාංජයේ එහෙනිහින් ඉදාරි තයාරි තන් අල්ගොන්මෙන් වෙගෙ මෙතිබි ඉරාත් කරවියා ඒ ෆන්ඩින් රංගලගොතක හමජිහුමාක එමසකේ ෆෙෂිගෙන් දාන ನೇಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಕುರಿಯದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕತೆ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಅಮಲಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀಹಾರು ಫೆಷಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಜಿಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನೂನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿದೆ ದಮಣವಿಷಿ ಮಿದೆ ಖಿದ್ಮತ್ಗೆ ತೆರೆಯ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರ್ ಆಗಿ ಹಿದ್ಮೆಂಗ್ ಇತುರು ಕುರವಿ ಮೀಹಾರು ಮಾಲೇಗ ಎಫದ ತಂತಂಗ್ ಹುಳುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಎಬ ಕುರಂ ಮೀಹಾರು ಏಗೆ ಫುರತಮತಂಗ್ ಇಮಾರ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಷಿಫವಣಿ ಉಮ್ರಾನಿ ತರಕಿಗೆ ಇತುರು ಮಸಲ್ ಇತುರು ಕಂತತಕ ಬಲಾಯರು ರೀಜನಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತ ಟರ್ಷರಿ ಫೆಂವರ್ಕ ಬದಲ್ ಕುರು ಎಗೊತ್ತ ಕುಳ್ದು ಫುಟ್ಟ ರಾ ಅಂಗೂಫಾರ ತಿನದುವ ಲಾಮು ಗಮ ರೀಜನಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಫೆಂವರ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮೀಹಾರು ಫೆಷಿಗೆನ್ ದಾಣ ಹತಾರು ರಶೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಮಾರೆಂಗ್ ಎಳುಮ ದಿಹ ರಶೆಗೆ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಮಾರೆ ಕುರುಮ ಅರ್ ರಶಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗ ಸೋಯ್ ಕುರವಿ ವರಂಗವ ಮಸಕ್ಕೆತ ಮಿಹಾರವಾಣಿ ಸೋಯ್ ಕುರೇಫ್ ವರಂಗವ ಮಸಕ್ಕೆತ ಫೆಷಿಗೆನ್ ದಾಣ ಅದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರುಗೊತ ಕಮ್ಮಿ ದನ್ನವಾದಿ ಹಿದಮೆ ಫುಳಾ ಕುರುಮ ಕುರೆವಣು ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಆಮ್ಮ ಸಿಹತ್ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕುರುಮ ಕುರೈಫುರಿ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಸಹಿ ದಾಯರ ಮೀಹುಂ ಬಿನಾ ಕುರುಮ ಕುರೈಫುರಿ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ ಅದಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸರದನಾ ಕುರುಮ ಉಮ್ರಾನಿ ತಲಕೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬಿನ ಕುರೈಫುರಿ ಬೈ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ಹೋಗಿ ವಾಹಕ ಎಫ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ತಿಯ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ಸುವಾಲ್ ತಕ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾದನ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಫ್ಲಕ್ವೆಸ್ ನಮ್ಮ ವಿದಾಳು ಎಫ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ವಿಹೆ ದೆಸುವಾದು ಕುರಬ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು මක්තම එක රාජ් ටීවී මේ දේශවාදවර ගිනෑඟ බොරේ යාම කොල්මෙන්නම් මිනිස්ට්‍රි ගුරුපුග සුවාල්කෝගෙන් ජවාබ් නොලිබේ තිහුරි බෑලස් වර්තක වෙසේ බොරදෙන් මේ මුහිම දේශවාලන් කොල්දාන ෆොතම දැන් ඉතුල මේ සුවාල් කරන් ෆුර්සත් ලිබේනකම උම්මීද කරනි මේ ෆොතමකමක මේ මෙඩිකල් මාෆියාය දුරජ්ජෙහි සරකාරුම් බේහුග කන්තතන් හල්ලකන් එළුමට්ටක වාහක දකාක තිබේ ෆ්ලොම් වර්ගින පාහ කරවා වර්ගින පහරේ වාහක රයිසුල් ජුම්හුරියායන් කි පෝඩියම් තෝග විදාල විජ්ජ මිනිස්ට්‍රීන් ඒ වාහක තෆාතෝ ඒකි ප්ලැට්ෆෝම් තෝග වාහක දෙක විජ්ජ මේ එන්නමස් මිහාතනන් ඈරෝ මේ අදි මිකමන් හල්ලෙන් අද ගෑගනක සෝලමස් දවස් මෙහර සරකාරන් බෙජ්ජ මේ හල්ලෙන් නැස් දිගුලාය මෙතනි ගින බේස් තක නොදිබේ අනුලකි මීගතරෙන් එබ්බේස් නොදිබේගේ මාලේක සෝල ෆාමසියා දායිමි බයක බේස් කොල් මම්මිය බේස් හොදන් දුයි මේමිම මියකුරින් ලිබේබේ මිහාර නුලිබේ තිය වාහක බෙෆාකොලිම මෙඩිකල් මාෆියා දුරජ්ජෙහි බේහුග මසල හල්ලු කරා වාහක දක්කාතා වර දිගුලාගේ මසල ගොසොතිම මේ හල්ලු නොවනි කීම තොල්මෙන මවදමන් දී ෆෙබ්‍රුවරි අනිකාවෙස් මිනිස්ට්‍රියා නොත සරකාර මේ වේෆුල්නා දේතරේක දෙකවණු වාහකයකයකෝ අනිකාස් වකි මුද්දතේ මිකම ගොන්ත බේහුග කන්තතෝග කණාලා ෆයි වාහක ඒ ප්‍රථම සවාලකි මේ දෙවන සවාලකි මේ තෙලසීමියා සෙන්ටර් වාහක තෙලසීමියා සෙන්ටර් කුරිමතීග මේ තෙලසීමියා පේෂන්ටුන්ගේ බෙලනවෙරින් මේ මුසාහරා කුරි එතනුග ලේ රක්කා කුරවේන ගොත නෙතුමා මේ ලේ උකාලන් ජහුමා මිපද කන්දතෝග දෙන් අගිගතුක ස්වර දෙර කමෙන් එහෙනම්මස් මේ රයිසුල් ජුම්හුරියා සකොල වඩා යනවාගෙන් තිබේ ෆ්‍රොම් මිනිස්ට්‍රියේ ඉස් වෙරිමස් වඩා ගන්නවාගෙන් දෙකවේ ඉමාරත් එක වාහක මේ ලේ උකාලන් ජෙහෙ මස්සල හල්ල කුරුම්ග වාහකෙන් අල්මෙන්නම් රයිස් ඔෆිහුන් ඒ ආමුකුරි මවලුමාත්තකොම්වස් මිනිස්ට්‍රීන් දී මවලුමාත්තකොම්වස් එබෙසරක එගෙන්නේ ඒ ලේ උකාලන් ජෙහෙ මස්සල හල්ල කුරුමට්ටක කොබෑතෝ දෙන් කුරික මෙදෙන් අල්මෙන අඩුවෙගෙන් දී සිවිල් සර්විස් තේ මොසෆුගේ හෙන්දනක බදල් කුරි වාහකෙන් විම රයිතුන් එදුණු කන්තතන තෙසීම සෙන්ටර් කුරි මසතවතරෙන් ලේ උකාලන් ජහුණු මස්සල හල්ල කුරන් එදුනීම ඉමාරාත් එක වාහක දෙකමුග බේන්ම කී කොබෑතෝ යනු එමස්සල හල්ල කුරුමට්ටක කුරවුනි කොන් කමෙත්තෝ දෙන් මේ වරණකල ඕන මේ අනේ මේ අප්ඩේට් දෙවෑ ෆියාමු ඒ විලිංගිලීග ෆර්වානු දෙවි දෙමන් මරුයි මස්සලාග මේ මිහාතනන් ආර අදි මේ ෆුදේවරක දවස් වෙජ්ජ ඒක අප්ඩේටෙන් අදි නොදිබේ මිනිස්ට්‍රීන් ජවාබ් දෙවස්න ගින ෆානවල මෙන්න හැම මිනිස්ට්‍රී ගෲප් එක සවාල් කොගෙන් ජවාබ් නොදිබේති මිකා ෆුර්සත එක තෙරෙන් ගින සවාල් තක කල්ම හැම කුරම් මෙජ හැනේ ශුක්‍රියා ගත ಕಂಬೇಡ್ತ ಮಖ್ತೂಮ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೇತ ಮೀ ಪ್ರಥಮ ಕಮಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಬೇಹುಗೆ ಮಸ್ತದಾಗ ಆದ ತಿವಿದಾಳು ಹೆಂಗೆ ಬೇಸ್ಟಿಬಮ್ಗ ದತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರಿಮತಿಗೆ ಏಕಂಗೆ ಹಲ್ಲು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹೊರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಕಮ ಬೇ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯ್ತಕು ಉಳಿಗೆ ಮಿಗೆಂದನಿ ಕುರಮು ಬೈ ಬೇಸ್ತ ಲಿಬುಮ್ಗ ಹಮ ದೇತೆರೆ ದತ್ತ ದುಮ್ ಕುರಿಮತಿ ಉಮಕಿ ವೇ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕುರಿಮಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿರ್ಗ ತಜುರ್ಬಾ ಕೊಫ ಹುರಿಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಗೊಂಜಿ ಹುಮಕ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವೆಫ ಒಣ್ಣನಿ ಬೈಂಗ್ ಹಾಲತ್ ಹೋಗ ಬೇಸ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಶೋರ್ಟೇಜ್ ಹುರು ಎಗತುಂ ಮೀಗೆ ದುವಸ್ಕೊಳ ಕುರಿನ್ ತಿಫಹಾ ಕುರ ವಿಹೆಂ ಬೇಗು ಶೋರ್ಟೇಜ್ಗ ಮಸಲತಕ್ಕೆ ಹುರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಶೋರ್ಟೇಜ್ಗ ಮಸಲತಕ್ಕೆ ಹುರಿಗೆ ಗಿನ ರೈತುಂ ತಹಕ ಬೈ ಬೇಸ್ತ ನುಲಿಬಿಗೆ
ಉಳೇಕಮ್ಗೆ ಕಂಬಡುಮ ಏಕಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಮಾಬೆ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯ್ತಕು ಮಿಕಮಂ ಹಲ್ಲು ಕುಮಟ್ಟಕ ಗಿನಗುಣ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಫವಾಣಿ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಕಬೂಲ್ ಕರಾಗೊತುಗ ಏಗೆ ನತೀಜ ಮಿಹಾರ್ ಹಮ ವರರಂಗಳ ಫೆನ್ನಮುಂಗೆ ಬದ್ದೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ವರ ಕವಾಯ್ದು ಬದಮುಂಗೆ ಎಂದಂ ಮೀಗೆ ಮೀ ರೈತುಂಗೆ ಶಕ್ವಾತಂ ಮೀ ಹುಣ್ಣವರ ಮೀ ಹಲ್ಲು ಕುರಂ ಅಳಂಜೆ ಫಿಯೋಳ್ತಂ ಎಳುಮುಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಮಸಗೆ ಕುರಂ ಬಿಗೊತ್ತ ಹೇಮ ಮೀ ಬಲ ಬೆಲುಮುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ವರ ರಂಗಳ ಮೀ ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ವರಬ್ಬೊಡಂ ಹೋದೆ ಮುನ್ ದಾಕಂ ಎಬ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಮೀ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮೀ ಮಸಕ್ಕತುಂ ಬೇಹುಗೆ ಮೀ ಕಂಬಡುಮ ಹಮ ಪೊಡುಲು ಯಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಹೋದ್ದೇನ ಏಯ್ ಮಿ ಕಂತತ್ತ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಿಯದ್ದಾರು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಏ ಮಂಜರ್ ವರರಂಗಳ ಫೆನ್ನಾತಿವೆ ಏ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಅಳಾಫಾ ಹುರಿ ಮುಹಿಮ್ ಫಿಯೋಳ್ತ ಹೋಗೆ ತೆರೆಗ STOಗೆ ಬೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇತರು ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ STOಗೆ ನಿಜಾಮ್ ವರ್ಗದ ಕುರು ಹಮ ಯಾಕು ಬೇಹುಗೆ ಕಂಕಂ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ್ಗ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹರದನಾ ಕುರು ಎಗೊತ್ತುಂ ಎ ದಾಯರಾಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಬಲಹಟ್ಟ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಅದದು ಇತರು ಕುರ್ಮ ಎ ಮೋಜಫುಂ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಕುರುಮ್ಗ ಎಕುಲವಾಲಂಜೆ SOP ತ ಎಕುಲವಾಲಾಗೆ ರಂಗಳ ಬಲಹಟ್ಟಂ ಮಿಹಾರವರ ರಂಗಳ ಬಲಹಟ್ಟಂ ಗೆಂದಿಯು ತಿಮ್ಮನ ಕಮಕ ಬೇಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರುಂಬೆ ಕಂತತ್ತಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತುಂ ಆಸಂದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆನ್ನಂಚೆ ಇಸ್ಲಾಹುತ ಗೆನವಿ ಎ ಇಸ್ಲಾಹುತ ತಂಫಿಸ್ ಕುರಂ ಫೆಶುಂ ಅಡಿಕಮಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತಂ ಹದ ಇತುರಂ ಹದ ಮಿಹಾರ್ ಹೆದಿಫುರಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತಕ ಅವರ ಇತುರು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ತಂ ಹದ ಎಯಂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ತಾಜಾ ಕೊಗೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯು MFDAಗೆ ನಿಜಾಮ್ ಹರದನಾ ಕುರುಂ STOಗೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ತಂ ಹಿಂಗನ್ ತಿಬ್ಬವ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಇತರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಕುರುವ ಎಮಿಹುಂಡ ಬೇನುವ ತಮ್ರೀಣ್ತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿ ಎ ನಿಜಾಮ್ ಹರದನಾ ಕುರು ಮಿಕಂಕಂ ಮಿಗುತ ಕುರಂ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಿಂ ಹುರಿ ಗೊಂಜೆಹುಂತಕ ಹಲ್ಲುತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ದೆಕೆನಿ ಕುರಿಯರುಂತಕ್ಕೆ ಲಿಬಿಫಾವಾಕಮ ಇರಾದ್ ಕುರವಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಾಗಿಡ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆನ್ನುವೆ ಮಿಕಂಬುಡು ದಾಮಿ ಹಿಂಗಮ ಜೆ ಹಲ್ಲೆ ಹೋದೇನು ಕಮ್ಗೆ ಜಗಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ ವರಂಗೆ ಬೊಡಂಗೆ ಬೋಯ್ ಬೇಹಾ ಗುಳೆ ಮಿಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಮಿಫದ ಕಂಕಮ ಗುಳೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ವಶಾಜೆ ನಿಜಾಮೆಗೆ ತೆರೆಯ್ ವರಗಿನ ಫರಾಯ್ತ ಗುಳಿ ಲಾಮೆ ಫಾವ ಮಸಕೆತ್ತಗೆ ತೆರೆಯ್ ನೂಣಿ ಬದಲುಗೆನವೆ ನಿಜಾಮೆನ್ನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಅಬದು ಮಿಕಾಮ್ ಗುರೆ ಹಂದಾಂಕುರ ಎಕ್ಕಮಕಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಖಿದಮತ್ ಫಳಾವ ಮುಂದ ವರಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ವಶಾಜೆ ಎಹೆನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಕಂ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ನ ಹುರಿಹಾಕಂಗೆ ಗುಳಿಗೆಂಗೆ ಕುರೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಂಗೆ ಹರದನ ನುವೆಜ್ಜನಮ ಗೊಂಜೆ ಹೊಂತಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಖಂಗ್ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಣ್ಣ ಹುರಿಹಾ ಮಿಕಮ ಗುಳೆ ಹುರಿಹಾ ಫರಾಯ್ತ MFDA STO ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟುಂ ಡಾಕ್ಟರುಂ ಆಸಂದ ಎನ್ಸ್ಪಾ ಮಿ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಿಹಾರು ಎಕುಲ ವಾಲ ಕುರವೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ನಿಬಿಗೆಂದಾರು ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ಮಿ ಮಸಲೆಯ ರಂಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಲಿಬಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮಗೆ ಯಕೀನ್ ಕಂಗೆ ಅಳ್ಗೊಂಡಂಗೆ ಬೋಯ್ ದೇವಣಕಮಕ ತೆಲ್ಸೀಮಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಾಹಕ ಗೇತ ಮೀ ಅಳ್ಗೊಂಡ ಮೀ ಎಬೆ ಹುಳುಂ ಕುರವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡೆ ಶಕ್ವಾಯಕಿ ತಿವಿದಾಳು ಹಿಂಗೆ ಏರು ಬೇಣು ಕುರಂ ದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಗೋಗೆ ಜೀವನ ಮಸಲ ಮಿಹಾರು ಎ ಮಸಲ ಇರಾತ್ ಕುರವಿಯ ಎ ಮಸಲೆ ಬರ್ಬೋಡ್ ಹಲ್ಲೆ ಲಿಬಿ ಏಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆನ ನುಲಿಬಿಗೆ ಉಳುನು ಒತ್ತರುಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲಿಬಿ ಹಿದುಮ ಮಿಹಾರು ದೇವ್ ಮುಂದ ವಾಕಸ್ ದಂಡಮ ದೆಂಗ್ ಎಂಗೆಡಾನ್ ವಾಣ ಫದೆಂಗ್ ತೆಲಸೀಮಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಂತನ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕತಕಿ ಏಕಿ ಕೊಮ್ ಹೆಂಗ್ ಎಕಮ ಗುಳಿಗಿಂಗ್ ಆ ಮಸಕ್ಕತೆನ್ನು ಎ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಮಾ ಕುರಿಂಬೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ಮಾರೆ ಬಾಯ್ ಫಹುರು ಮಾಯಕು ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹಮ ಹವಾಲ್ ಹುಮಾಯಕುಗ ಎತಂಗ್ ಹೆಂತನಕ ಬದಲ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಶಿಫಮನಿ ಎಹೆನ್ ನಮವಿಸ್ එකමගේ මුහිම්මකම හස්සාස්කං සීදා රයිස ෆෙනි වඩායතුමායකු ખાસ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොතග බාරු ස්පීඩ් එක එකන් කුරිය ගෙන්දිය මට්ටක ඉමාරතුගේ වාහක එදෙන්න විරාත් කරවි අල්ගොන් මෙන්න මාලස්තකින්වේ මා තනවස් මා හින්හෙ මා රංගල ඩිසයින් කරොයි ෆයි ඉමාරතේ ಖಿದಮೆಂ ತೆಲಸಿಮಿಯಾ ಕುದಿನ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಅಮಾಜಕಿ ತೆಲಸಿಮಿಯಾ ಕುದಿನ ಮಿಹಾರ್ ದಿಮಾಯಫಾವ ಎಹೆನಿ ಹೆಂ ಗೊಂಜೊಂತ ಕುಂಬಸ್ ಅರಾಗತ ಮಟ್ಟಕ ಕೊದ್ದೆಬೆಂ ಹುರಿಹಾ ಮಸಕ್ಕತೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಲಯಾಗತ ಕಾಬಿಲಿಯತು ಹುರಿ ಮೆಂಬರಕು ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕೊದ್ದಿನು ಇರಾತ್ ಕುರವಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಎಕಮುಗ ಕಾಮಿಯಾವಿತಕೆ ಹೋದಾಣ ಇಂಗೆತ ಎದೆ ಸುವಾಲ ಫವಲ್ಗೊಂಡು ಹೆಂಬೆ ಫಲಕ ಫಸುದ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಇರಾತ್ ಕುರವಿ ಹೆಂಬೆ ಹೊಳಗೆ ಸುವಾಲ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸೇದಾಣಿಗೆ ತಾಸ್ಲೋ ಟಿವಿ ಅರುಣ್ ಸುವಾತಕ ದೆಮ ಕೂರೆ ಹಮ ಮಿ ಅರುಣ್ಗೆ ಕೂರೆ ನೋಸ್ವರೆ ಪಾಹ ಕೂರೆ ಕಾಂತ ಏಕಮಗ ಹಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇ ಬಾರೆಂ ಎಡುವಂಗೆ ತೆಂ ಹಮ ಮೀಡಿಯಾ ತಕ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕ ಕೂರ ಸುವಾತಕ ಜವಾಬ್ ನೋದೆವೆ ಮಸಲ ಹಮ ತಾ ಕೂರ ರೆಬವೆ ದೆ ಅರುಣ್ಗೆ ಫೋರ್ತಂ ಸುವಾದ ಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕುಗ ಕಿಯುತ ದಿಗುವ ವಾಹಕ ವರ ಗಿನ ಎಬದೆ ಕೆವೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇರುಗೆ ಗೌಮ್ ತಕ ಬಲಾರು ವರ ಗಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕುಗ ಹೋರೆ ವಿದೇಶಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆದಿಪ ಹಾಸ ಬ್ಯಾತಗೆ ಹೋರೆ ಹೆದಿಪ राज्य एफद विष्णु में बगेंगुड़न तो हॉस्पिटल तक विदेशी ए राज्य की विदेशी के पॉपुलेशन बोर्ड पॉपुलेशन उठना गाँव में देन देवण कम की मी नफ्साणी बादी के वाहक वारक गाते देखे वे दोस्वरे मी नफ्साणी दुड़े कम के वाहक देखे वे इरुगा
මේ පද බාධිත තහම්මල් කුරා ෆරාත්තකුම සම මේ අරණ මවද මත බිෆාවාගත ආයිචෙමචක සමබර දිගු කියුවෙන් එබොයි මේ බාධි මේ ජෙහිපව ෆරාත්තක නෝඩේ මේ බාධි තහම්මල් කුර මොන්ද ෆරාත්තක මේ හිතුම ගෙහෙන් හොස්පිටල් තක ලෙබේන නිසාම කායම් කුරම සරුකාරුන් කිහවරගේ මසකෙත්තකෙත්ත කුර මොන්දානි ಶುಕ್ರಿಯಾ बड़ शुक्रिया इज़दान के तो मी फरतम कम का अने तीदालु हैं दें अलवंडा यहाँ बड़ा का एक तेरे वदे फोई मौलू एन्नुंगे विदेशी न वकी खास कुदिनिक तक नूनी वकी खास गोता का मी बेस फरवाई कंकन कुरेवे ने गोता वकी कोफ़ा उन्ना उतन दें अलवंडा यहाँ बड़ा की वेन हैं बस दिव्य राज्य का इफ़दा कमें अदी कुरंग अलवंड में विस्नाफे विस्निंग अने अलवंड में वारा कबूल कुरा कम की मी दुनिया के बेस्ट प्रैक्टिसेस का हेल्थ की एमी है हुन्ना तना कुंग एमी है का एवं निज़ाम में तेरे इंतफात कुरु में नती बेस फरवा के निज़ाम लिबेंज है ने कमें गोतुगा अलवंड में देखें दें हम इफ़दा कमें कुरम विस्नाफे नेंगे तो एक वकी विदेशी न वकी इतने हदा गोता का दें विदालुई बात मी दें में अलवंड के प्रेजेंटेशन के धन्यवाद आफिंग सर्विस का डिलगे मेंटल हेल्पलाइन कायम कुरेवी तिबे हुन्नंगदी नंबर्स जसवेन हुन्नाने एवं मिसर कारगे वरम मुहिम सियासते मी मेंटल हेल्थ कंकं इतुरा फ्लाक फुरुंग एगोतुंग अलगुन मेंगे रीजनल हॉस्पिटल तोगा मिहर रांगु फारगोस एबोरी कम अलगुन में कबूल कुरा हकीकत की अदि मेवर मा फसे हैं मा फ्लाको मिकं कुरेबेने मगो एबा अलगुन में तनवस कुरंजे ए मिसर कारगे वरम मुहिम सियासते कम अलगुन कुरिया गेंदा यत शुक्रिया आसिमा मिहर न आसिमात मिहर मी जुवानुंगे कुल्ली मरुतक एकिग मी हम सोशल मीडिया ग फदेर का हम मी हुंगे मी कंबोडुंत होरे फालुकोफ मी मरुतक वेक्सिना गोलो फदे मिनी स्ट्रिंग इस नगागे वेस मिहर मी कमगे स्टडी हदागे वेस मीगे मौलूमात आमुन्ना हिस्सा कुरंग आमुन्ना क्लियर कोद्देन से कम गबुल कुरवंतो देन देवना कम कमी कैंसर गिनोमगे मसल द मिनिस्टर फॉर कुरवे फे मी कैंसर हॉस्पिटल और मुके मी सरकारुं मी कुरम दामसे कते कब दें किहा हिसाबे गतो मी कैंसर स्टडी वेस सदम मियनन दे मिहर दस कोले वेज मीगे नतीजा दिबें किहा दो हेत्तो नगाने दें कैंसर दफ्तर अपडेट कुरमगे मसेके वेस कुरमुं अन्नता मिहर मालूमात इफे वेज हर कवरे किन दसे कोबातो मिहर के अपडेट के थैंक यू शुक्रिया इंगे तो मी वरा मुहिम सवाल ती करे इंगे तो मी එකමක මේ ජුවානු मा गिनाई अने मिहारो मरुवमन दाखम ए साइंटिफिक मी डेटा यकुं एकं हें अने एक वेकम कालगोंड न फेने हेनम सालगोंड गबूल करे एकम की मी वर लवमुर्गे मी हूं निया वाक एको ए पुरियवरे वकिंग गिनंतो नूंतो एखादा साइंटिफिक स्टडी बेकिन लिबिफे नेते मी मिखं अने आमुन्नं एबा एंगे मिहार हम गैम्स मी को निया वेज्जनम निया विखं आमुन्न मिहारगे मीडिया गे तेन अलगोंड हिवने मिखं एम्मे मी एंगे निजाम फसे हे इन ओतुं एई मिखं गिनमिना नोटिस कुरेवे ए सबब कम वेदाने दें अने अलगोंड की क्लिनिकल साइड गे मिहे बेसनु इंगे तो एम मी कहल मरुतका वकी कमका गुळुमुगे गुळवागे नोनी एकहल मी प्रोफेशनल ओपिनियन ने अलगोंड दिनुंगे रंगोल कमक नुवान एनोस मी हार्ट अटैक जहिगें मी मरुमा मिखा कंत तब हिंगा कंगे बेंगे दे अलवन में इंगे हकीकत की एनसीडी बर्डन की मुली दुनिया के फदन दिव्य राज्य के वेस बर्डन लाइफस्टाइल दा गुलिफुरी वर्गिना कंकम की अलगुन में सही निजाम गस इंगे में बड़ो एक गोंज हूं दुमफत की इस्तेमाल करुमा हकुरु फल तकिद गिनवमा बिदनवी केम बुइमा मिफद कंत का गुलिमुरु कंत तका हरकत तेरे उलुमा दे मिकंत तका लिंके ඔතුන්ගේ වර කෑරි කමෙන්ගේ තොල්ගුන් මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් ගේ කංකම එහෙම මේ වකි වැක්සින් නේ මෙවෙන එච් එකේ හෙන්ගුලුවා එච් දන්නවා කන අල්ගොන් කන්වස් කරේන අදි දන්නවා කන්වස් නැති ඉංගේ ඒ සුවාලු ගල්ගොන් දෙන් ඔය ජවාබකි ආද කැන්සර් රෙජිස්ට්‍රි ගේ මස කැන්සර් के सम एकाद मेनसीडिया गुली फोरी कमे अलगोन मेन नंग एगे मी मेन कोज की मेहं गिनवणी किनकन नेंग फेक मनिक कैंसर राज्यगा इतुरुं मी वकी मी राज्यगो ट्रेंड नु हम मुली मी हेल्थ गेट निजाम के तेरेगा मी फहर अलगोंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मीटिंग दियर वेस मे मेंटल हेल्थ कैंसर खास एजेंडा करे विगे मशवरा करे एकम के कम बडू मुली दुनिया के सेबोई एम राज्य के सेबोई अलगोंड हिवनी अलगोंड में लाइफस्टाइल अगेन जे बदल तका अधिहास को दिव्य राज्य के वर प्रिवेलेंट मी ओरल कैंसर नूनी लंग कैंसर
mi algon menge diriulum guri dumfat gistiyo malkurma mi fadan kama guli lame fo ikkamaka wumaki hamawar ekashigen wakame henna mis algon men nawa hinhama jehumaki public health ge mi fada kankamuga mi aduge sarkaru alwum gendawa haradana fiya wal tangeto ad bawla අරුන් වෆා PSM ගෙත අන බෙද්දේ සුවාල ප්‍රථම සුවාල කි මිනිස්ටර්ගේ ප්‍රෙසන්ටේෂන් ගේ සර බොඩ මේ කුරෙන් තනුග අන්නංගුලේ හොස්පිටල් තවගේ මේ මවුල් මත්තේ වැෆේ මේගේ තෙරේගේ මාල සරහද්දුග තරගේ කුරුමන්නේ මෆවා බොඩති හොස්පිටල් තක අධ්‍යමකි රඩරෂුග මේ ඉතුරු හෙල්ත් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ඉමාරත තක අධ්‍යමකි හොස්පිටල් තවගේ වාහකවස් ෆාහක කුර වැෆේ අන් සුවාල කි මිසිහි නිසාම के निजाम एम्बे मिह को मे तरगी को मुजतमा नत हिदमत निर्मट का वारक गिना हरत के नागा कमे मी अन्नंगुले हिदमत नत हॉस्पिटल तक आए कीगा वारक गिना मे वजीफा नत वारक गिना हिदमत तेरिन बेनु वाने दायरा बि दायरा के कम उमाकिगा मी हॉस्पिटल त मे इंफ्रास्ट्रक्चर नि मे वायरा सरकार गे किहावरगे प्लानिंग एबतो इंसानी वसीले मी दायरा बिल्ड कर मटका देन अनि सवाल के वरगिन फरार मेना मी दुळे हो सिहते गे वाहक दक्कायर वर बोड मे ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ನಿಜಾಮು ಬಟ್ಟಂವೆ ಫಮಿಯಗೊ ಮಿ ಅಣ್ಕಣ್ಣೆಗೆ ಗಿನಬೈ ಕೊ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕಣಿ ಕೀವೆಗೆನ್ ಕಮೆ ಮಿ ದುಂಫತುಗೆ ಇಸ್ತಿಮಾ ಕುರಾ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರ್ ಹಮ ಎ ಐವರನ್ ಮೆನ್ನ ಕೇಂಬು ಮುಗ ಕಂತತ್ತ ಮಿ ಹುರಿಗೊ ತಕ ಏ ಕಂಕನ್ ನಿಜಾಮುಗೆ ತೆರೆಗೆ ರೈತುನ ಫೋರ್ಸ್ ಕುರೆ ಫಮಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಗೆ ಬಾಯ್ ಮಿ ಮಿಸಾಲಕ ಅರ್ ಮೆನ್ ಹಿಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಗೋಸನ ವಜಿಫಾ ಅಗೋಸ ಕಾಮ್ ಮಿಜೆ ಗೊತಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತ ಎ ನಿಜಾಮೆ ಬಟ್ಟಂವೆ ಫೆಗೊತಂ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾಡ ಕಮಿಯೋನ ನೆಕ ಮೈಕೆ ಸರುಕಾರುಗೆ ದೂರ ವಿಷ್ಣು ಗೊತ್ತಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋಯೆ ತುಳೆಹೋ ಸಿಹತೆ ಕಾಯಂ ಕುರು ಮಟ್ಟಕಾಯಿ ನಫ್ಸಾಣಿ ಗೊತ್ತುಂ ವಿ ಸದಿ ಎಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಗೊತ್ತಕ ಬಾಲಾಯರ್ಸ್ ಕಿ ಹಾವರೆಗೆ ಮಸಿಕೆತಕೆ ಸಿಹಿದಾಯರಂ ಕುರು ಮುಂದೆತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಂಗೆತ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹಿತು ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿ ದಿವ್ಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೈಡ್ ಫುಳಾವೆಗೆನ್ ದಾಯರು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತಿ ವಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಗೊಂಜಹಮಕವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ತಿದಾಳು ಹೆ ಇನ್ಸಾನಿ ವಸೀಲೆ ತರಗಿ ಕುರು ಅಲ್ಗೊಂಡು ಮೆಗೆ ನಿಜಾಮ್ಗ ದಿಮಾವ ವರಗಿನ ಮಸಲತಕೆ ದಿಮಾವ ಎಸ್ ಸಬಬ ಕೀವೆಸ್ algon menge health professional ge gotaga mase kurawa waragina befun avassawa badaluwa mundiu me health nizame sustain ko rangalukon otumattaka ginaduhu ettimaka ko work kuruma ki wara muhimma kame ekama ko engaharu ko fa doctor gossa anika engaharu ko fa hen doctor en asa men diumaki mujtama ka health kanka rangalu kuruma barabodu gonjome ige udan wan fadai divhe rajyega doctory behoge nizam ferhunuta aldi mi vi haddiya fasah देह राज्य का नरुहन तमरे नुकर फेरनुता में भी 40 अलगुण में महंग अददु किया दार वर बोड अददे कम गा वियस एस्टैब्लिश हेल्थ सिस्टम तक बदार मी वार लफतुगे दुहे गवाक में दक्कन बय सेक्टर तक दिव्य राज्य का तमरे नुगे प्रथम डॉक्टर अदि दिव्य राज्य का खिदमत देमुगे गेंदरी फर्स्ट जनरेशन गेता हेमा देहास अशार हिसाब गा अलगुण में एस्टैब्लिश करे वणो मेडिकल स्कूल के प्रथम बैच मिदिया हारे ग्रेजुएट එහෙම ඉන්ටර්න්ෂිප් එකුදින් හදමුන් එදනි දිව්‍ය රාජ්‍යක තම්රිනුව ප්‍රථම ડોක්ටරුන් ඉන්ටර්න්ෂිප් නිම්මාෆා මියන්හරු ඉරාත් කරවිය මසක්කතන් නොකුන්නාන දෙන් දිව්‍ය රාජ්‍යක ස්කෝලර්ෂිප් නිසාම් අල්ගොන් මාබඩ තෆ්සීල් ක මිවාහක දක්කා කන නැතින් නිසාම් ගතරෙන් මෙඩිසින් කේවා කුදින ෂා හෙල්ත් දායරාගේ කංකම ප්‍රයොරිටයිස් කරේ ෆෙ බහුරි එකන් අල්ගොන් නැගේ මි සරකාරුගේ එම්මෙ මුහිම අමාස්තහුගේ තරේගේ එබයි එන්හාස් ෆස්සතේක එලයිඩ් හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් තම්රින් කරු मीगे देदुवस कुरी में सलगोंड एमएन युवा को मशवरात निम्मा फमिये वरंग अवहंग एमएन युविन देंग युलान कुरा कोस्त होगे तेरेगा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के गिना दायरा तंग हुड़वा देविगेन दान राज्य में बेरुंग मेडिसिन किया अन्ना कुदिना कंकन दिमाग को राहुतम बे कौम तो होगे उसूल तक हम तक हुन्ना गोतुंग इंटर्नशिप में मेडिसिन किया वंदा कोस्त होगे बाय यूनिवर्सिटी तो होगा इंटर्नशिप हिमाना फेर नुहुरे अलगोंड में एकम को एनकरेज कुरा कम की कुम दरिवर कुस दियुम बेलुम का इसकन दिनुमा इंटर्नशिप प्रोग्राम हिमेने यूनिवर्सिटी तक दियुं हैं नमस माली हालता अधीने जाग होदमा मिफत कंकम का हुन्न कंत तक बला बाय दरिवरुन मजबूरी हालत गवसनो निकंक हम मजे फन नगोतुं इंटर्नशिप नु हिमेने कौम तक से बदांचे मिसाल का इंग्रेसी बहुम मुलिंग आम राइतुं वाहक नो दक्का गांव में इंटर्नशिप हेदुं इहा फसे कम करनुवान मेफद यूनिवर्सिटी तक गोस्केन किवा गन्न दरिवरुन इंटर्नशिप हेदेने मगु फहि कोद्दिन मट्टक मिहारू तरुममंते IGMH गा इंटर्नशिप प्रोग्राम हिंगा प्रोग्राम इतर फला कुरमट्टक दिव्य सरकार निम्माफवणी मिहारू हुलमा देवस गस इंटर्नशिप फॉर मिगे मसक्के फेशुं अदि अड्डू गस वरंग भाग इंटर्नशिप के मसक्के फेशुं मिगे सव मिकमंग हल्दु दिबिगेन दान उमायको अलगोन मिदenne विहें मी स्कॉलरशिप निजाम गे तेरें सिहि दायरा गे कंकमंग इसकन देइफा उतुमा एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के तमरीन प्रोग्राम अव फेशिगेन दियुमा बेर गौम तकुं मेडिसिन हदायंगन कुदा इंटर्नशिप फलाउमा मी अलगोन मेन्न मिकमगा लिबे कुरियरुंता
එහෙනම් මස් කබූල් ෆුල් කරවා අදි මේකම කොන් හල්දේ නුදිබේ නේද අලුගොන් මියදු නම්බර්ස් ත බලාදිරු දිවහ රාජ්‍යයෙන් එව බේනුම් වේ එන්හාස් හයිසතේක එලවඩ් හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් මිහාරවස් නේද බොඩු අද දෙගේ බයකි අලුගොන් නම්බර්ස් එබොර හෙන්නස් දෙ මේව තුරියා නම්බර් තකනු කිය මි ડોක්ටර් නා නරුහුන්ගේ බොඩු අද දක බෙලියස් බේරු මිහුම් අදි ખાસකොන් අතොල් තෙරේග වර ගිනයි බේරු මිහුම් එහම මිකංග රිප්ලේස් කරවේනි අලුගොන් මෙන්ගේ ගින ජුවාණු මි දායරා තකන් ආස්කෙන් අලුගොන් මෙන්න ඔය උෆාරි එන් ખબරකි මිහාරු මි රීජන්ගේ නිස්බතුන් ડોක්ටර් නා නරුහුන්ගේ ආම්දනිය කියස් ගෝස් ආම්දනියන්නු යත එහෙම එකමගේ සවබුන් අල්ගොන් උම්මීද කුරණි මිදායරය වන්න බේෆුලුම්ස් ගිනවෙගෙන් දානිකම එහෙම එකමන් හල්දු නුදිබි අල්ගොන් මෙන්ගේ සිහි නිසාමුග මි ෆහ කුරවි ෆද කම්බොඩොන් තහකන් අස්ලු ඒකශිගෙන් වහල්දෙන් නුදිබේ නේද මි නිසාමේ වශාජෙහිෆ ඔන්න එම්මේ කමකුන් හල්දු ලිබේ නිසාමෙන්නු මි තනුග හුන්න ගවර්නන්ස් මෙකැනිසම් ගේ තෙරේ ඉතුරුන් මි මසේ කුරා මිහාගේ මෙන්ටැලිටි යා එනගේ විස්නුමා එනගේ ෆිකුරාස් වරබඩ ගුලි ෆොන්න කමෙමි එකන්තත්තකන් අල්ගොන් මෙන්නගේ ඇඩ්‍රස් කරවේනි සිස්ටම් ග රංගලු මීහුන් හරුලව්වාගේ රංගලු මීහුන් තම්රීන් කුරවිගෙන් අදි on the job gina training take devige miharwes kuriya baru menuga algon men mi IGMH ga vs thamlin program te bahinga adi atol tere gas gina program take fund veri befun nagulugen e bakuriya genda ekam haldunu dibi algon men nizam wargo den nukurven den faha kurevi wagato wafa දැන් වර මේ වර ඕපන් සුවාලෙන් එංගේත මේ බයි ෆහලු මේ දිරුළුමුග කුරා මසකතා ගුලිගෙන් වෙසව මජබූරු වේ වකි ස්ටයිල් එක උලන්දෙත්ත කැෆේ තකුම් මාගෙන කාජ් හමාන උතම දකන්දන්න දැන් ඒක අනේ අමිල නෆ්සුසි මාවුන් කන්නේ අලවන හිවනේ දැන් මේ දක්කනේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කියන්නේ දක්ත එමේ මීහාගේ මේ මසකතුගේ තෙරෙන් කස්රත වගුත් හොදමා mi keem bumuga algon meheka keveni rangal wechito adi amdun wara muhim asasikan kam mihiri miharu algon menge ama algon men adives boda mi encourage kuram minun to wara emme furtama keem bumuge bikale takeccha wara boda dumfat istimal kuruma mikad kitam mihun to tibi passive smokers aluganduge kushaka nula alugandu kita kiha dumetto inhale kuram micheni yata mer mikha kandattakan algon hiwe nuswerim wes miharus kurava war masake mi ehem bayge masakatun ehem bay kura kamege sabun etan abadi etan tuttu kudinne halakuge medani ham mi lifestyle ga ebove qanun taka gawaittan hardana ko tanfiz kuruma am murayitu mikamang helun tari kuruma mi niye mi intention emmes mesake kurun hemai emmen guligen irad kurvi algon menna miharu evves vetweda tanuga fahuge zamaniga mi evves administration akun naaluwaha bura masake nukurwaha bura masake mi ekurawani amusihatu kankama tibe holmes mi hayatuge mihar warad dostage dive rajyega veriyaku amilla x ga healthuge mivada kamegga rayitunge khiyala ulwali handane veto tibe algon multi party democracy har mi har tahammul kurata vissakan har mi har mi bani eta rais amilla post ga divi rayitun health angan emme bodu cancer a mihuriya kam ka gulifai muli duniyage tafas hisab takun dakka kam miyaka itur bahose debate benwa kam no mi eta ema efada mawdu egga rais e huluwa devvi divi rayitun ge khiyala mi sarukaruge commitment mikaman wevaru එහෙම අල්ගොන් මන engage ki sarkaruge mi commitment rayitunge ta edu se boy wumaku irad kore vi algon menna mi commitment ak emme leadership ge high support di wumaku algon menna huriha emme guligen kura masakatun algon menna ma bodu kamiya be liben irad kore vi mi mifada kankamuge natija fenna wagut nagan algon mi ge hen platform ge stendevin amusi hata guligon rais miyadu nangava fiyorta ki warad dati undago fiyorta ke alwani dive tarihuge livigen dana geta mikamge sababun jilakan anna hew badalu livigen dana den anna mihun tarihu liyamen liyane asagiyutu alwanda ekan kashwaru engeta hema alwanda ama mi zimmaya di health ministry hingumge zimmaya hawalu ve huri mihege haisatun wara boda alwanda menge miyadge leadership izzat rais prize koram bena mikam waran undago decision take duniyage waragina gawmata hoge verinnaves adi algon menge vetu vidiya maazige ves nangawan kerifande anika rayitun khiyala mashwara ege hodda wagen e nimma nimme hunter nimma hema mikamatta ka algon menge lat kureviya
mi warang ufa war manzaren algon menna mi fenne hen mi kama mi leadership mi ge visnuma algon mi rayitunge visnuma emmen guligen irat kurabi algon menna mi ge natija ta fennam fashana waranga ingeto ad hembel al shaunange to Shauna. san online ge faraton algis de suwale boy mi generation band ge wahaka mi doskolo dakkamun dairuga mi amunge hiyalu huriga miharu engi fawairuga generation band kandalane AJ kandalijje to adi generation band geneveni kiha takuto bi ara mum swalen ad den alunge devana suwalaki mi singiretu aguboduko web mana kuriruga aso ege result aki kihinato shukriya generation ben mi dumfat ge istimal control kurma by government kun kuramunda masake tehuterega generation ben himene ingeto ingresula tuge parliament tuge ves miharu behulon generation ben ge ram ge bosta mihar kuram ge bade america ge by state tuge masake fashage bul ingeto ehma mikala wargina government kun adi mi dumfek control kurma behegotun duniya ge hedi furi fct fada by muahada tuge faha ko fay kame mi generation ben ge namaki algon men adi midani ege mashwara takuram ಸರ್ಕಾರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಮಿಯವರಸ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆ ಅಲ್ವನೆ ಜಗಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮೆ ಮಾಕು ಹಾಮ ವೆಗನ್ ದಾಣಿಕ ವೇತುವೆದಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ರೈಸ್ಗೆ ಇಸ್ನಂಗೆ ಮಾಕು ಎಪೋಲ್ ಹುಳುವಾದು ಮಾಕು ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೆಸ್ ಮಿದಿಯೈ ಕಮಾ ಬೆಹೆ ಫಂಡ್ವರಿ ಬೆಫುಲ್ನ ಮಶ್ವರಾತಕ್ಕೆ ಕುರಂ ಎಗೊತು ಮಿ ಆಮಸಿ ಹತಾ ಬೆಹೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎನ್ಜಿಒಸ್ ತಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸೆಕೊರವ ಹೆನೆ ಬೈ ಬೆಫುಲ್ನ ಅದಿ ಮಿ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಏಕೆ ಫರಾಯತ್ ತಕ ಮಿ dumfe control kurma onna boda mi emmenna hama algon wes indegen kama behfulun fannuri behfulun stibba mashwara kuravi ekama gule kardahen algon me harwani tayyar koffa irad kuravi ekama gule gotun nimmeume rasmi sifaiga cabinet level ge nimmeume sarkar ge onna usul ge tereng udan kuran hem algon bitanuga ekama guligen specific ekada eche dennu herangol kama kannuwan den kuravi swalaki mi singirata badal genauma eku mi fen natija scientific nuni ekhala studying adi mulin hedifan ektekkamako algonna hama mi dairaga masake kura mi heka vative libe mawlumata olum fila ichsa mihun aste mawlumata badaro miharwes waragina mihun mikaman durumattaka eta masakate kure tafat sabat mi dumfat ge istimal kurum fada mi fada kankan huttumattaka kuruwe masakate hogotere ek kame mi fasehen liben netuma fasehen mi amal kureven netum neggo hedu yeto mi duniyega mi diharajega alak kura kamenno this is mi duniyega tested practices ehma alwana engecheki scientific waki study mige hedifa netas mige nukunnane natija hamarangalwanika dem warang algonges gar rahmetrina mi bay belenverina mige sabam miharu se badal takin annawahakaya timannaves mi madu kofikama uttadafkama mikanta tebenge adi algon men huluwadafa mi cessation clinic takumves mi miharu eba ane mi huttam dakan algon menenge see the exact numbers algonda libifannetas ema midenna mi process mi wagutuna gaani kame mi bay behulu miharu visnawum gendawan kannege e jeeba pura harad bodu faya adi mikamuga emmen effort la masake kurati second totaka dana mihum war ginawan kanne alwani he mige ripple effect domino effect aske mige natija fennani kam alwana fen ekam shakkunu korpa mi natija gohenwan duniyege dumfata gule goto mihunna ngon haggaki dumfata ge istimal nokon hurumuge haggu kurumuge haggenno neta mi duniyege mikam fahak para gotaki එහෙම එහග්ගු එබලි වෙන්ච එම්මෙන්න එහෙම මේ මිකමුන් නුකුන්නානේ නතිජා ඇමෙතු ඩවුට් උපදාන හැම එවස් චාග එන්නේ එත මිකම දෙකොළ බහන දෙක්කමුගේ එවස් ෆුර්සත එවසන කුනෝවේ ඒ එකන් දුනියක එස්ටැබ්ලිෂ් එකක් ගියත එම අල්ගොන් ගබල් කුරණි එහෙන් මිවි කොඩදොස් කොළක තෙරේක වකි ඩේටා එක මෙහෙන් වකි අද දෙ ෆෙන්න නැතස් මිකම ෆෙන්න නතිජා වර රංගලේ ආ එම්බල ಅಳ್ಕೊಡು ಮುಸ್ಲಿಮ ದಿವೆ ಚಾನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಳ್ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ ಫರಾಯತ್ತಕ ಮಿ ಎಕಿ ಸೌಪ್ತಕ ಹುರೆ ದೂರ ಗೊಸ್ವಾ ಬೈ ಮಿ ವಜಿಫಾ ಅಮುರ ದೇನವಾಹಕ ಕುರಿಂ ಬೆಸ್ ಫಾಹ ಕೊಫೆ ಬೋಯ ದೆಂ ಹಮಯಾಕಿಗ ಮಿಹಾರು ಕಿಹ ಮಿಹುಂ ಮಿ ವಜಿಫಾ ಯಂ ಅಬುರ ನೆರೆ ವಿಚ್ಚೆತೋ
ದೆನ್ ಒಯ್ ಸುವಾಲಕಿ ಮೆಟಾನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮುರಾಜಾ ಕುರುಮಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರವೆ ವಾಹಕದ ದಿಕ್ಕೆ ವಿಫವಾತಿಯಾಗಿಗ ಎಮ್ಮಸಕ್ಕತ್ತುಗೆ ಎಂಫೋಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಕಿಗು ಬೇತು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಮೀ ಉಸೂಲ್ ಬಣಿ ಕುಲವಾದೆ ಮೀ ಸಿಹಿದಾಯರ ದುರವಡಾಯಂ ಫತಿಬೆ ಬೇಫುಳು ವಜೀಫಾಯ ಎಂಬ್ರಿ ಅಹಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಬುಣಿ ಹತ್ತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಿಂಗೇತೋ ಬೇಫುಳು ಮಿಹಾರ್ ತಿಬ್ಬೆ ವಜೀಫಾಗ ದೆಂಗ್ ಅಣೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇತುರಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುರಂಗೆ ಬಜೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಮೀತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಿಂಗೇತೋ ಏಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬಜೆ ಮೀ ಗಿನ ಮೀ ಹುಣ್ಣ ಮೀ ಕಂಗ್ ಅಂಗಾದಿ ಮೀ ಫುರ್ಸತ್ ಐಕ್ಕಮ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ಬೇನು ಹಿಪ್ಪೋ ದೆಂಗ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತಕಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಅಬದ್ವಿಸ್ ವರಂಗ್ ಇಸ್ಕಂದೆ ಕಮೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮೀ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುಲವಾಲಂಜೆ ಯಾ ಗುಳೆ ಗෑನಕ ತ್ರೀಹಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಿಹಾರು ಕ್ಯೂ ಹಿಂಗ್ ಎಕುಲವಾಲ ಏಂಗ್ ಅದು ಮೀಹು ಇತುರ ಹರದನಾಕ ಮೀ ತಮ್ರೇನ್ ಕುರುಮ್ಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದನ್ ಕುರಿ ಎಂಗೆ ತೋ ಎಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಏಜೆಂಡಾಗ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ ಮುಹಿಮ್ವಾನ್ ಈಗ ವಡಾನ್ ವಾನ್ ಫದ ಮಿಫಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಗಸ್ ಎಮ್ಮ ಮುಹಿಮ್ ಎಕ್ಕಮಕ ಗೊತ್ತಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಗುಳೆ ಮೀ ಮೌದು ಎಂಗೆ ತೋ ಏಕಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮಕಂ ಮೀ ಗೌಮಕಂ ಆಯಿಲಾಕ ಲಿಬೇನ ಎಮ್ಮ ಬೊಡೆ ಹಿಂಗಮ ಜಿಹುಮಕಿ ಸಿಹತರಂಗಳು ದರಿಯಕು ಫಂ ವೆಗೆಂ ಅವು එහෙම එකම අගුලේ හුරියා කමේ දැන් දිව රාජ්‍යයේ ඉරාත් කුරවිය දුනියගේ නිස්පතුම් බදාරු බෙටන හෙල්තුගේ කංකං තෆාසි සබ්තක දක්කාරු රංගලු එකම ඒගමානේ කි අල්ගොන් මෙන් අදිවස් කරන් හුරි කන්තත්ත මදිකේනෝන්ගේ තම මිකං එද්දුහන් අනෙද්දුහ මෙපද ඛිදමත් හො ගොන්නනි බෙන්ච්මාර්ක් එක සෙටුම ෆහු දැන් ඒවර රංගල දියුන් අනේ රංගල දියුන් හැම එක නිමුමෙන් ඕන්න එකම දුනියගේ නිස්පතුම් කවරේජා රීචා දිව රාජ්‍යයේ මියද අල්ගොන් තෆාසි සබ් බලාදිරු මී අලුවන් මි බලාදී මි දිවහ රාජ්‍යයෙන් උෆම්වා මීහුන් ගදු ගෑගන්නක අහරකු හාස් පස්සතේ කැමි නිහාර මේ උලෙනි දැන් අලුවන් මි බලාදී මිදිතරෙන් හෙල්ත් ෆැසිලිටි එක උෆම් වණි ගෑගන්නක ඕල්මෝස්ට් 99% එම්මන්නකි හෙල්ත් ෆැසිලිටි එක ඒගමානකි නරුහෙන් නෝනි ડોක්ටර් නෝනි මි හිදමෙන් ලිබේ තනෙක් ගයි උෆම් වණි දැන් දිවහ රාජ්‍යයෙන් එම්ම බොඩ් නසීබකි අලුවන් මෙන් සරකාරුන් හම මි කුරිසුරවස් komme atulegges gynecologistna pediatricianna lavvage mihar khidmat devum daka komme rigas medical doctor en hurigen khidmat devum daka anika duniyage nispatum wes maabonu anhenun doctorna dekkumuga algon men bani wargina kamiyabitaka hodi ekan ehem wasawaki algon menge rayitunge helun terikam wes rangaluma mi duniyage nispatum algon menaki degree level ge university level ge tawdim duniyage nispatum em rangalu ek gaum ngeto hema am rayitunge helun terikama mifada health agule kankamake waraboda guli dame phone nakame algon yagin hama mi komme zuwa mayaka bafayakume ane ailay mufaddan mase kurwigen dayaruga health professional ge hi mihar hama huriya em hama ajje hama algon danno hama 100% families takon hi lafa hoddave besfarwa hoddave දැන් ජුවානුන්ගේ සිහි හාලතු දුම්පත්ගේ ඉස්තිමාල් කුරුම් පද කංකමකි උෆම්වා දරිෆුල්ගේ සිහතාස් වර බොඩ ගුලිෆ හුන්න කම එහෙම වෙගෙන් අලුවන් මෙහා බොඩ මිකම විවාහක විදක් නිගත ආද එම්බෙහුල ආද අලුගොන්ඩ මේ ගඩි හැම මාක නිම්මාද මුතුනි දෙතින් වාහකේ දන්නවාදාන නිගත මේ එක්කමක මේ අනේ මහතුම්ගේ සීදා සුවාලන් අලුගොන් නුදියෙක්කම ඒ සුවාලා ගුලේ වර මුහිම වාහකේ දන්නවාලා හනිම්මාලාන මේ හෙල්ත් නිසාමෙග්ග එම්මෙ කම්බොඩවානිකමකි හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ තෙරෙන් හිඟාගේ නුවානේ නුවත එකම හිඟුමුක සෝබුන් ඒ ආයිලා කෂා ඒ මුජතමයක හිතාමරිකන් කන්දිමාවකංක අලුගොන් මෙස් දෙකෙනි එගොත හෙල්ත් ප්‍රොෆෙෂනල්ස් දෙකෙනි එගොත komme health professional egge hayataki duhaki waragena kambadun taka health professional kurimatla dosta by faru timmana victim ka nuni balige miheka health professional ka masay koro by befunu danje fesebor emihum bes kambadun take kure hebe emme rangalu niyatuga emme tedu niyatuga kankan kuriyas hitamer kankan health sector ga hinga kami divehe rajya ekani tahammal kuramunda kamennu health facility tahuga hinga mifada komme hitamaveri hadisayaki health ministry na health sector ga maseh kuraba huriya befulunna adi aam rayituna aila takum ves kambodu akame miga emme muhimma kame gotuga nizamege gotuga dawlathe gotuga algon men dekhe kamaki mifada kame hinga fenama ekame report kurevena mechanism hardana ifa onnanchi otuma algon me duwaran ufalaku dannom beenum wani divhe rajyega මිෆෝගේ තාරිහෙග්ග
nuaha femvara reporting mechanism algonna medwani access deifa hardana kuraifa health ministry ge site umbes fennan innana mahara portal kiya portal le komme divehi rayitaka e kambodume e behulege nan nege gota anonymous ko submit kuravene adi id number jassafa nan enge gota submit kuravene algonna medu kashawarukan dembeenu mani algonna menge attention an anna bifada komme kamakan health ministry algonna medani riaya kuramu ehen namaves health sector ga mifada hinga kankamaki health professionals ke haggota rakkatir kurma adi bali mihaya aila ge haggota rakkatir kurma mihuriya kamkama gulifa hunna kankama vati media tahuga ehuriya waakatake amuko tilakurumaki health nizam ga kongule kamennu tahugigaka nota aila ka denje mawlumatu miharwes health ministry demun genda kan algondu waras sabit komak tibe honna danna adi evs rajyage evs health facility ega kambodwa fada kamen hama hingaran algondu ge system irad kurave mihar elam waane mi fahuge tarihege hingadiya kankam ves algondu ves sudu engunu engigen alanje fiyorte algondu alamum migendi rega barashuga huri doctor balivegen barashuga doctor netima algondu men ereng irad kuravia erasa doctor kam algondu engunu ere ma algondu kashawar koddem beenun kamaki health nizamuga mifada kankan hingumaki waran hitameri kamake daadi fahun algondu gossamiyei patient safety world summit e haivan summit duniyeke etunun diyam algondu wargine eche daswech tibe hulunga mawlumataka bay kankan dannawalam beenu fanni befulu hushale karudasta algondu me aduhan tibi taraggiwefa gawmatahuga health facility ekan anna komme dihami hege tereng ekaka health facility ekun kommes haamel libekama research takundak world summit e minamuga baabbanji hun sawbaki wes mikankan midrasata mehen huru ehna mes muli health sector ge slogan naki no harm health professionals graduate wire wes ehni professional taka khilafa ebehulum waude kurawwan ema danno miule kamaki alwon menge mihuri kambodun tahaki duniyage vesuri kambodun taka guli dame fori kankan ekankan rangal kumattaka algon men wara muhim masaketeke kuran jihifawa kankan egotun algon bay kankan faha kolla midan nabihen mifada kankan report kurane nizame qaim be fotum ekan algon men mihar irad kuravia qaim kogge metibi report kurumun ekam beli fiolol elene nizame qaim fotum ekan algon men kuramu migendani adihamayak health professionals tahuga treatment guideline ta gina treatment guide take lievi e guideline taka eggota besforwage nizam battan kuravige dium mikans hardana wummi waram muhim kame adihamayak midannavi hen staffun muwazzafun ginadu tamrin kuravi rangalu femwarangalu muwazzafun algon mena levum levijje kama wanjas mifata kankan maduwegen dane adihamayak tanuga idare hingun hardana kurumattaka SOP stan kulawala SOP ta tamfiz kurevunda minwarege macca bikankan rangalu wegen dane ehme irad kurebi algon men midanne vikankan kurumuga sabitu edemiti bena mikamuga algon men evve sorwa kuda ennu kurana algon menge sarkaruge siyasataka eggota patient unna ogateri rakkateri health nizam qaim kurumattaka midanne masaketaka adihene visitur masaketa algon men kuramu gendana nimmamu tedu mawlumatu rayatuna zimmadar kamayku for koddinumga newswering ada kurawwa ikhlas teri masakatan algon warabada shukr dannama algon menge masakke algon men raitunge haadima gotuga me masakata hawalu etiberu bara rangala kuriye gendiu mattaka tibe fulun algon men devwa lafaya irshada algon men kankan balahatta minwara mihuriya kamkan algon men hivvaru dibe adiwas warahan awahan irad kuraviya mifada fursatega baddalwan kamga algon ummid kura den huri bay suwal taka veserun adi itura jawab liben kam ummid kura huriya be funna wes war baajjeveri duha kangede assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh